Hello friends, lamso haina hain ro job tonono friends singtin nalenai o haina central government job notification angnong bui tui phaikya friend nor nugu tongo mongke National Water Development Agency haika sang short form bai hano NWDA hanai friend mongke no official notification or advertisement number nugu tongo or apply khanyan bai nong education qualification nango matro 12 pass ngjar 12 pass ngjar freshers panangteng noro oro obviously apply klaimanai tayo jago bar hakotorni jot hasni lokorongni apply klaimanai bari chela jotan baganya vacancy phaisa boijangka friends sang tabo osta bini nakungman education qualification age rok tai o jago application apply khnai bustar jor last date jotno sango bidin bisingtei detail bai saimanai ke bisang tebo sijanglai tangko tabo o jago nainaline osta angka friend ro bidino naitongni friend tisini 5000 girlfriend nor tamnu tongro number 3 important dates read ka jago nong ne apply khlaijana je date abongke 18 tarik March 2023 nor apply khlaiman chinai siangi tongka friend or last date verifika nor nugu tongo 17 tarik April 2023 bisingo nor apply khlaiman nai girlfriend na pura hanai o jago nong ne exam na hanai mongke computer based test o jago short form by CBT suyo friend o jago nor nugu tongo bong ni website ni bising tin nor no saklai ne borok nong ni bufuro exam ngnai update dong nong friend awan for sanghan han nugu tongo jago number 4 mongka application processing fee or fees nangnai nor jotno o jago tam ST tam SC joton bugan nor fee nangnai tamke kom kabang ngi man o jago onka sini ST rong ko tor nor nugu tongo 550 taka nangnai plus DST tai bank charge aba haike o gaw bahike nangnai o jago fee ro abo sir ka borok friends gaban for sangtebo o jago naina legerna tai tam ro o jago sir ka girlfriend sangtabo oro post rok o jago salary details tai o jago age rok busuk obo sangjoto nalena category wise vacancy rok busuk paisa phaikha puila oro number 1 nugu tongmo ke junior engineer civil ni bagi paisa phaikha o jago nongni salary suirka 35,400 থেকে 1,12,475 নরগত স্যালারি মাননাই আবাকে yang ST dong banganya kaise vacancy o jago paisa phaikha এই সিংকার সৈরকা নরক nugu tongo 18 থেকে 27 বছরনি bisingo na nangnai abo simya friend jara STA singi tongnai jotno nor government ni rule ni onujai age legislation bo rei reja khangka friend abo gosang nanai nor nai tong daun bagai jaw video no presentation pachu jara amon pare nor nugu tongo hain number 2 o jago hongke junior accounts officer ni bagai o jago senior ST rong vacancy krai tai o jago draftsman grade 3 obos paisa vacancy ni vacancy o jago ST rong bagai kaisa o jago age semno 18 থেকে 27 বছর bising nangnai tai abon pore o jago upper division clerk rong bagai paisa bagai salary norok joton nugu tongo jago 25,500 থেকে 81,100 mannai abhaike o jago norok kaisa jotono oro detail naithang sidi abo ang nongno asuk detail babe saimang laktan ni belai khina video log chana abon bagai nyai norong nanyan sela jangnai abon bagai ka friend o jago nongni han hai read fika nongni je o post paisa babe mani je vacancy category wise o jago bari phan man pira haika ba komi phan mano abo brok o jago tentative babe sirka mane kunu o jago sure ya ngi phan mano ya phan mana ba haise friend ke friend sangawon pore sangtim najang chong ko jago sanga brok bo ostaste o bidin bisin silai ke friend o jago nor taunu ko tong make o jago education criteria rirka o jago sangpulya ni puso nugu tong make junior engineer civil ni boyo jago nong education qualification sanja karo diploma in civil engineer jodi kebo o jago noro course khajak tong hangkai noro obviously o post ni bagani apply klaiman nang ke friend abon friend noro yang nugu tungo han hai desirable qualification nok ser jago to bisi important ja tam ke je tabu nor nugu tong mane sakane ma essential abon kan noro soisoi mon nang sungnai friend abon bagani ang nong no tebo clear babe sai mar kan ka friend abon friend noro han hai nugu tong pri yang number 2 moka junior accounts officer ni bagani o jago rirka mo bhanya noro o jago nong ne education qualification ser ka nor nanya siri ka friend o jago tel pas rong bo jago vacancy paisa pajang non filau saga nor nugu tong tabum make stenographer grade 2 ni bagani o jago 12 pass nong ni education qualification sanjaka o jago freshers ro apply klaimane friend nong no o jago nangnai o jago skill shorthand test na tangnai tai o jago computer ro abhaike nong ne o jago speed nangnai o jago 80 word per minute abhaike sanjaka ka friend o jago han nor nugu tong lower division clerk ni bagai bor 12 pass sanjaka abhaike no jago same no ni typing speed tongna nangnai o 35 word per minute abhaike sanjaka tai english bai norok ma khlaina tai babon pore o jago hindi bai norok tai ma khanya same no abo 30 word per minute abhaike nangnai oro bangke friend abon pore han
nor desert level qualification ro jotono oro nugu tang phirong ko friend abon pore sangtabo AC lesion nalinai nor nugu tongo jago jar ST Sing tongnai 5 year khaiman ka bai ko OBC candidate 3 year khaiman ka abai ko joton bugin jago details sir kan ka friend abon pore sangtabo jago reservation nong bai utep detail bo sirijak nor omo phone ka pore nei mano tebo sai mano musong ka friend abon baganai oro borok tep details sir ka friend sanga borok tasna lilia sengje nangmana abono simna video nalisinai ka friend obro hanhai nugu tong from ko selection criteria oro belaikin nakumane oro first stage go sir kan nugu tong nong ni writing test ngai abang nong no pulja saka ka jago hanhai nong no tab detail ba be yang tolaro sir ka tabu nong ni oro question busuk phanja bus main tabu question ka phanja jago 100 question tai o jago nong no time rajang na exam baget 90 minutes MCQ base phanja nong ni question abon for yang nor second stage nor tab detail oro for nyai di nong bagai baki exam phanja bos habne bati ke exam tam bahige phanja joton oro bro detail ba te bo sir ja nor kase joton nor pore nyemana na video description box ang notification link ri wana ar thang nor download khlanya nor mokol bathang to se pore man pinai friend nor hanhai nor jenang mani nong ni bahike online khanyai abu aja belek no important friend o jago te detail sir ja bun buganya bahike apply khlanya buru bo jago joton detail ba sir ja buru nor oro A to Z jotono porni mane oro borok sirka nong nang thai hanyo short ba sai ron jago email ID ro nangnai oro borok san ka tai o jago mobile number ro abai ke ro tai nong documents ro jotono ready khlainai norok apply khlainya puro ma thangnai o jago jotono norok no thong 11 documents jotono detail o jago caste certificate ro education qualification certificate aptir hai ro jotono o jago norok apply khlainya bagi nangnai botono ro saino man tongo ka friend abrong tanga sa sanathalia ka friend o jago brong ni website details nor no tong apply khainyan bagai www.nwda.gov.in o website thangin na apply maklane onai video description box apply ni link ri ron nor thangai norok ni mobile phone apply khaimana heko laptop phone apply khaimana nor just phone apply khri to bodno interest on ke apply khaina rakdi angke friend abun pore sangyang tai tang bro tong bro sangtem nalinai friend yang o tolawo status sang tabung na nai thalanya ke friend abun pore yang totai kun krekhya ke tini bidasung sinai rojo to nai tona belaikan hambai amai kana national mission na komani ti prahasin government job te barahakotun government job notification mani tong naun bai kreng jong na selan pai ketai tam sajinai asung jinai tini video na rojo to nai tona na hai paitago joto na hambai